Buat tutu kono baida. Hei belu, imo tu dia kalai. Tempune lalai sedikit tadi. Uluk iha mutu kudu pura. Agora lakon tiwana. La iha wana tentia mutu dia kelas larang. Iya wana akilar tan malu ya kelas larang. La iya wana masa mutu ya kelas larang. Mut sirane itu ya dari tempat sekolah. Ulu lorong di kesempra mutu. Mutu kok dia mus historia. Tunitur esperança andek mehi. Maybe agora itahakat mesa. Terdalang ide-ide nia. Esforçoan demi permehi tandai untuk konten yang futuro. Ba ini tu hanya belum. Untuk malu hanya sana be ita iya labele koko atau haluan dan merasa koma di tempo sekolah. Sila repetitam pada dua. Iya nih bang. Kita sore tadi berkata kita waktu susesu ya itu kita turun. Labele koko atau halua kata ulu kita mutuk jauh. Iha tempo ne vamos. Ita aprende berbara, aprende respeto malu, aprende hatomi malu, aprendemos comprende lo completa malu. Ulu agora panafat, ita nafat belu. Berkata lorong ida ita sensor maske ya situ no ambiente liberanesa. Adiós. Itu project.